umukire arahiye. Bwana Dr Christian Marara, uyu ni umukire nyiri hoteli Chateau de Marara. Iyi hoteli ni hoteli ikomeye cyane, iyi hoteli ya mbere mu Rwanda, ifite ubwiza budasanzwe ugereranyije n'izindi hoteli. Ku ya 20 Nyakanga 2025 nibwo RDB yasohoye itangazo ryo guhagarika Chateau de Marara, hoteli ubusanzwe yubatswe nka hoteli z'i Burayi, cyane cyane mu Bufaransa. Bwana Dr Christian Marara, nyiri hoteli ubusanzwe aba mu Bufaransa, ni n'umuganga muri icyo gihugu, ariko yahisemo kubaka iyi hoteli. Hoteli idasanzwe ifite amateka adasanzwe. Reka turebere hamwe icyishe inyuma yo gufunga iyi hoteli. Ese byagenze bite ngo Haji Sadati Musemakweli n'umugore we batume iyi hoteli ifungwa? RDB yasohoye itangazo igira iti muri Rwanda isize official, ivuga kumanuka hasi kwa n'inzogera, kore subscribe, kore share, ukore na comment. Hashingiwe ku itegeko nomero 12 2014 ryo kuwa 19 kwa 5 2014 rigena imitunganyirize y'ubukerarugendo mu Rwanda, cyane cyane mu ngingo zaryo za 5 iya 2029 ziteganya ku bigo bikora muri rwego rw'ubukerarugendo kigomba uruhushya rwemewe rwo gukora, zikanaha urwego rushinzwe iterambere Rwanda mu Rwanda RDB ububasha bwo guhagarika cyangwa gufungwa ibigo bitabyubahiriza. RDB itegetse ko ibikorwa bya Chateau de Marara bihagarara. Nyuma y'iperereza ryakozwe byagaragaye ko iyi hoteli ikora nta ruhushya, bityo ikaba itarubahirije amategeko agenga ubukerarugendo mu Rwanda. Kubera tariki 22 Nyakanga 2025 hoteli Chateau de Marara niyemerewe kongera gukomeza ibikorwa nyuma y'itariki. Ibi ni ibikorwa bizafatwa mu kwica amategeko y'igihugu kigenderaho, bishobora kuvanaho ibihano bikomeye. Kongera gufungura hoteli bizasuzumwa, ariko iyo hoteli imaze kuzuza neza ibisabwa ngo ihabwe uruhushya rwo gukora mu rwego rw'ubukerarugendo no kubahiriza byuzuye ibisabwa n'amategeko byose. Bakora ku rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu baributswa ko kugira uruhushya rwemewe no gukora ibikorwa by'ubukerarugendo biteganywa n'itegeko. Uru ruhushya rugaragaza ko ibikorwa byujuje ibisabwa byibanze ku bijyanye n'umutekano, serivisi nziza n'imikorere, hagamijwe kurinda abaganga ndetse n'urwego rw'ubukerarugendo muri rusange. RDB izakomeza kurengera ubunyangamugayo, umutekano n'ubunyamwuga mu rwego rw'ubukerarugendo no kwakira abantu mu Rwanda. Iri ni itangazo ryasohowe na RDB ihagarika Chateau de Marara, hoteli ya mbere ubusanzwe ko ari ya mbere mu Rwanda bitewe n'imyubakire yayo, uburyo yubatse. Hoteli idasanzwe ifite ibyumba bidasanzwe, byose bireba ku Kivu. Bigenze bitese kandi twaherutse bapfa ibiryo, umwanda no kwakirwa nabi, bakaba barasabwaga gukurirwaho 5 miliyoni bari barasigayemo. N'indishyi akababaro ibyo gufungwa kuri hoteli bije bite kandi. Hagati aho iyi hoteli Chateau de Marara yari yarakira ubukwe bwitwa Haji Sadati Musemakweli. Uyu mugabo ubusanzwe ni umuyobozi wa Golia Motors Limited, akaba n'umuyobozi nshingwabikorwa wa Golia FC. We n'umugore we Uwera Bonete uzwi mu itsinda rya Mackenzie. Iri tsinda ubusanzwe ririmo na Miss Naomi. Mu bukwe bwabo baherutse kuhakorera bwasize impaka gushwana, umukire arahiye. Dr Christian Marara ubusanzwe nyiri hoteli, ubusanzwe bo mu gihugu cy'Ubufaransa, akaba ari n'ahari umuganga. Bigenze bite ngo hoteli Chateau de Marara ifungwe? Hoteli Chateau de Marara amateka yayo nayahe? Yubatswe he? Yubatswe ite? Ifite ibyumba bingana ite? Ifite ubushobozi bwo kwakira abantu bangana bate? Hoteli Chateau de Marara ubusanzwe icyumba cyayo kimwe cyishyurwa amadolari 2,000 ku munsi. Reka turebe hoteli Chateau de Marara ubusanzwe ni hoteli. Manuka asuka n'inzogera, ukore subscribe, ukore share na comment. Ibuka ko tugomba kuzamura iyi YouTube channel ikazamuka, igatumbagira, ikagera kure cyane. Nje namwe tubifatanyijemo twabikora. Chateau de Marara iherereye mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba y'u Rwanda. Mu buryo bw'imikorere y'igihugu iri mu karere ka Karongi. Akarere ka Karongi, Western Province, umurenge wa Bwishyura, ahazwi nko ku Kibuye, umurwa mukuru w'iyo ntara. Akagari Hotel Chateau de Marara. Iyi hoteli yatangiye imirimo ikomeye mu Gushyingo mu 2023
kugeza mu Ukuboza mu 2024 Chateau de Marala yasoje ibikorwa byo kubakwa mu buryo bw'imiterere ya architecture buhambaye, ihuzwa n'imyambarire ya Kimiple hamwe n'imico y'u Rwanda. Iyi nyubako yateguwe na Dr Christian Marala, ubusanzwe uyu mugabo nawe nyiri hotel, umuhanga n'umushoramari w'ibikorwa by'ubukerarugendo. Tariki 2 Ukuboza mu 2024 habaye avant premiere ibikorwa by'abatumirwa b'ingenzi mu gufungura iyi hotel. Ibi bikorwa byarimo ibiryo byiza, byarimo ibinyobwa byiza. Mu 2025 hotel yatangiye kwakira abashyitsi basanzwe, harimo n'ibirori birimo ubukwe, inama ndetse n'abakiriya bashaka kuharuhukira. Iyi hotel ifite ibyumba 20 kugera kuri 23, byose bifite ubwiza bwerekana ikiyaga, ubusitani, balcon hamwe n'ibikoresho by'imbere bigezweho, miruwari ishimangirwa kwerekana igihe, temperature. Iyi hotel itanga serivisi zirimo reception, restaurant, ibirori, massage, beach, bar n'ibindi. Hotel Chateau de Marala ubusanzwe inyubako ifite umwihariko kuko mu Rwanda nta yindi nyubako ihari imeze nka Chateau de Marala. Ariko i Burayi hari izindi hoteli, hari izindi nyubako zubatse nka Chateau de Marala. I Burayi niho honyine ushobora kuzisanga, muri Afurika ntushobora kuyibona. Chateau de Chambord mu Bufaransa, iyi nyubako iherereye muri État-Chérie mu Bufaransa, yubatswe mu kinyejana cya 16, ifite imikufi y'imiturirwa, imiryango minini ya double helix mahasteriel n'ubusitani bugari. Ni imwe mu nyubako zifite design ya Les Eliers de Have de Noix yihariye ku isi. Hari kandi twa Place La Velzuene de Lava iri mu France. Iyi nyubako nayo yatangiye kubakwa mu 1961, ikaba ari residential y'abami muri Louis de Laxevie de Levo. Iyi nayo ni chateau yihariye yamenyekanisha uburyo bwose bw'imiturirwa y'ubwami. Chateau de Nonchevaux, iyi nyubako iri mu France, yubatse hejuru y'umugezi Livre Chere, ifite imiryango myiza, balcon, corridor, ahantu heza cyane. Izi ni zimwe muri chateau ziri i Burayi, aho bwana Dr Christian Marala yahisemo gukora igitekerezo cyo kubaka Chateau de Marala mu Rwanda. Abatura Rwanda n'abandi bavuye hanze yarwo bakajya baza muri Chateau de Marala kuharuhukira, kwakora ibiro n'ibindi bitandukanye. Ifungwa rya Chateau de Marala riratangaje cyane. Ibi byinshi inyuma ni birebire. Hebuka kumanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore na comment kuri Izize Official TV kugira ngo tujye tubana ibiganiro byacu bya buri munsi. Ubusesenguzi